جروجاوای کردستان بخلاک کینو برنامه روز باش کردستان عمل پیش بری ونه. تایبت وکی دست پیکش بنا تواهیا گلو بینری خوا چل روز آوا چل حرسی پرچه کردستانی دیتر لأوروپای الحر دفره که جو تایبت بیج روز باش. بهویا کو روز آوا برنگ کی خوش و گش به دست پیکرن و بردوام کردن و بداوی کردن جی. ام برنامه خوابه گمان ایرو دریا و سامجاره کی خوش ددن دست پیکرن مجرد مجی گریدای جنه کی جوانه جروجاوای کردستانه کو اف جنا جوان تشتكي برخو جوانا جيانا خو هالبجارتيه هالبجارتنا ويجي غريداي كاري هالبستوانيه هالبستوانيه خوجي بزباني كردي دكا دريا ودا واصرار خو وهر وها بجري ورولو مسيون خو كي جنكي جوان دالي زماني كردي ده باراستن هر وها ده خوياني كرن او ويناس دكن وبي غمان يك بيك لسرجيانا ويناس دكن حمو قناغ جيانا وي جالي بجري جالي دس بكرن جالي هفكاريا كوج دردورا خوديتيا جهبالن يكو بجريا ويكريا وبي غمان دريا برنامج مجيده كاركي هفجنا براوي وهوالي ويدا تشيبونا ام ويج بونا ودي دم بيشكش كرن شخوا ميوانا ما نسرين يونس هالبستوان الوتد بيجم روج باش روج باش تجيد ساوي جالك سباس نسرين ام تشتكي دسبيكي سرجيانا توكي دسبيك ناس بكن تبخوا جنكي جوان جروجاوای كردستانيه جدردورا تشل اغايه تجويدرا ايرو فيسباهانه بويا ميفاني برنامج عمل باجر قامشلو بيقومان قالكي كيف خوشن دسبيكي جمر بحسا خوبك خباتن هالبستوانيه جيكي جان ثمانيه تبو ام هنكي مفتين دسبيكي سرجيانا ناس بكن وبيفا بتشن دست بکم سپاسیات کن سروی و خواندنامه از کل که کیف خوشم کوی روز بو مهوانی و براستی دست بکم من شخوا از خواندکار بوم از زنگه درچوما زنگه ها رو جابا بله تچ خوانده بولور ویجه کردی مخوانده بوم اره دست بکم من جی راستی جی پیچوکانی و اف هیویه که مره هیدی مزند بو کو از هلبسته بنویسم دالیا ویجه ده مش خوش حس كرنا من ويجي از چما ويجا كردي بتايبه جبروي كي براستي قلت كي مخا تخست از خود ويجا ده دالي هلبستي ده خو بيش بخم يعني برياكو دبتش زانينجه ويجا كردي بخوينا او حس كرنا تجبونا هلبستي هبو وجبو زماني كردي تج دسبيكا خواندنا خوا يانجي درباسبونا تجبونا دبستاني زماني كردي خواندي ان دوبش بويا يعني زماني عربي باش زماني كردي از باوردكم سرطاي بعربي بو لوكيدي بدا بو كردي حتى زانجيجي بكردي بو من خوند جبر ويجي بري از درباسي زانجيجي ببم عليه هلبستي من نفيسان لي از درباسي زانجيه بوم او هوالي من دورا من هبوم راستي كو واجی دنویساند چش علی چیروکی و به چش علی بخشانه و به هلبسته و به دنویساندن او هیزه کمنیا بهتر چی بو براستی ام به هفره بون چ علی خواندنا پرتوکاندا اجبروه که هدی بمره اف هیوی بهتر ماستر بو بله از تشتكي بجمنها هر کسی کو يعني نحم مكاس لي رجيك باش هيا جخوندكارن بشي وجيا كردي دچن بآلی نفساندن و هالبستوانیه ده سدم چیه؟ سدم راستی او دماکم هد بیجه وجه کردی او هست نبیرم هو او هست کی جداه نه ام بیجن کسی کی گو بیرکاری بخونه یا جی دیروک بخونه نه و گریدای ویا جبر ویا کی جی دماکم هد بیجه وجه او هست نبیرم هو او وینت نبرجعویم هو جبر ویا کی جی او هلبست هرتمي جريداي ام بيجن هنافي مروبا جريداي او حسكرناوي جيتش آلي وبي ام بيجن يعني هلبس آلي خزاي وبي آلي حسكرني وبي رومانتيك بي يعني جينوجن بي كلاسيك بي جلك آليا و تبر جاويمو جبروي كي آلي ويجه بالتايبت جريداي خو جلك آلي هستان ام بيجن بله بله از وeb برسم جبركو مثلا تقوت او تهبو بريا كنت درباسي زانيجه وب وتبشي وجه كردي بخو انتخاباتي هلبستي كديا هلبستي كمين كي جانا وكي جان صالبو براستي الصاله 2020 دابو
از ولو باش لسر خبتیم اب بریاوی هبون لی 2020 بتایبت بهتر من سر کار کر او جی بیری کرنا من جتره بو هل بس تامیا دست پیکه بو تنی ابو یعنی راستی جی 2020 مدست پیکر بکاره کی او کار جی گلی کی از لسر ام بیجن کدک مدا حتی کو هدی و بردوام کر بله هل بس هتايا كمين تقولنا بيتشو بیری کرنا من بيري كرنامن جدا اف وصا تشارج يانجي نافروكا ويتشيا تجبوكيني بيسانديا قالوا جوانا مثلا بيري كرنا جدايك يانجيش خوش كبرى يانجي خاك ولات يانجيش حسكري هر وكيدن راستی شو ما قلت علي هلبستي از جريدانا خو هرتمي بهستا دست بيدكم اجبر وياكي از بيجم هفالك خمرونشتي براستي زاروكاتيا ما هات بيراما ام شخور ولو دشتغلين اجبر وياكي بيري كرنا مشترى از جريداي علي بچوكاني مرسر وي اساسي اف هلبس نفيسا يعني مروفت كاري بيري كرنا تجتر دما قلت بچو بله تشوخش بونا جوا چوكانيا تهي حتى جوهش تبيجي وي استا جو تهلبستك جبونا خوي دما بچوك بنفيسا براستي شو هات بيرات او تشتي وصا بچوك براستي او ام بيجن ليستكن او ليستوكن كو ام بزاروكي اخو بهوالي خورا بدردورا خورا بجيران خورا كو ام دليستن او هوالتيا كو جبچوكاني حتى مزناتي مبهبره درباس كر براستي او كشي بمره حتى هاجي هنا او كسمره فجبر وي كي او هورغولين وي بمره درباس بو مروف دكار بيج جارنا جبركو مثلا مروف زاروك با تشتك سينور تنايل بيش يا مروف تايبت هجر كو تكتش با تزاروك با سينور نينا ليه مخابن دما كو مروف دكي تمنكي بس هجر وقت بيجي جوانتي يانجي تمنكي جوانتي ماستر سينور تين دانين راست مروف دكار بيج جبركو نها دنا بجواك كي وصاده يا سينوران تبي كانك داتينا اما تزاروكاتي ده او سينور نين بون راست نا راست او سينور زاروكاتي ده نين جبرت زاروكي ام بيجن ميجي زاروكاتي وك بلك السبيا جبر وياك لي دما كو ام بيجن نفش بنفش مو مازن دبي قالك سينور تين داين بتايبت ام بيجن كاتش قالك هابون راستي يعني قالك زحمتي درباست بن اخافني جواكي قالكي باندوري المهوتكن جبر وياك يجي قرك او سينور نوي سكناندن يعني مهوي سينوري درباس بكي داكو مهو بگهیجی آستا کو مهو تخوازی بله همون سینور پیشیات او کی کچکی جروجاوای کردستان و تایبت جخل کن در دورا چل آغا چبون او سینوری کو مثلا هگر جبونا خوندنا تبا جبونا خوندنا بزمانی تی کردی با جبونا هگر خباتی تی هلبستوانیه با یانجی وکی دیتر سینور چه هبون گلو براستی سینور او چبو ام چونو هاتنا ما ام بجنی آلیه چل آغا و گندك و ازليبهم چونو هاتن زحمت بو مثلا اللي آلية دبستان وادا دانو ستاندني ما بدردورا مرا قلكي هبو او سينور آلية طرسة كده داما كون بدردورا خورا مثلا بآخفن ام شاش ببن او تشديسة المفقري بباشي انجي بخرابي فجبر ويكي هرتمي سينور ما هبو ما تقول قالوا مفيتش تدرباس بكن آلية هلبستي اس بيجم متقول قالوا فيه از تست بهالبستي بكم يعني دجواكا مدى براستي مخابن قلكي كيما يعني جي هبي ام بيجن او جرانيا ويت نينا اجبر ويكي متقول قالوا از دست بي بكم ويت جواك جمرة بمرة تشاوبي يعني جي آلي كاريا جواكي بمرة تشاوبي اجبر ويكي جواك قلكي د كسايتيا مروف ددليزي ليه بيجا دميني للسر مروف قرق ام بيجن اخافتني جواكي ام بيجن اوكا قلتيت بيجن نشتغاليه ورده ورده النبي قرقت تواش اشتغاليه شخورا يعني درباس بكي اما اشتر ببي وك وينكي بس تو درباس بكي يعني ت بردوام بهرتمي تسينور تنسكني بتايبت داليه خوندني ده بيكمان
أنا باش ندوسي خو تماشا بكن ل باور با يعني از وصا جكسايتن كو پر دخوازم در باسی نفشیانا مروفا بم جلبا ان پرسن پر گریدای زاروکاتیا جوانتیا خوندناتا و بگمان جباگا كتب خوجي تيتا جيانتك لي تماشا تكونوا فدقرن دتن بردوام كرن بيناري ماش خو نارين ما تايبت جبونا زمان كردي هيا زمان كردي جي بگمان دوباره جبركو راست بري چند روجا ججنا زمان كردي باز دي گولانه بو لی هر و هر اف ججنا هانه و نتنه دروجه که ده یعنی دو روجان سه روجا و دنوا جیانا مده ببا ججن و ببا جهه کو ام کیف خوشیا خود شادیا خوش برای بین سر زمان جلوره حوالی من ریج مرا آماده کرنه جبنا روجا زمان کردی و بگمان گریدابوینا و نرینن کد بیجن به تشتین کو میوانا مبخواتین سر زمان ار کمیسیون هر کسی کو دریا خبات خو دریا خواندنا خو دریا هل بستوانی و روزانه خوده کو چاوا دکارن جبونا زمان کردی و پاریزوان ام بیت ماشت کنو دوباره لوبت کرد شخو يعني زمان إنسان شابو إنسان مروفين بيشي بزمان بو مروف يعني حتى رجع إيرو باشترين فديتن يعني إيجاد لسر أصلا ديروكا مروفاهي زمان برياكو إنسان زمان ببيني شخو دوي بيواجو يدن بزمان بدن يعني بقراب هفدور دانو سندن ذكرن دما كل زمان كترو جوا فديتنا إنسان ويشاغي وقت بيديفيا كي بيش كتنين جواكا وي زماني إيدي كاريبون أو هستين خوا روشن هي شخوا بيواجهوي كي دما كل إنسان مشغول بو فكري كو شا قردون شي بو سر هبوني تشنن أو أنا تبدي بوسيلة الزمان أو دانو سندن شيبون يانجي ده حزرين خوي ده بيدنجية هشمندية خود وقت زماني بيدنج وكا حزر شيب شخوا بعد دروكك دو دريشة تايبت جبو ملتكي يعني ملتكي وقت ملتي كرد كو ام بيجن رسنيا خود سبير 10,000 سال بريزايني زمانك حري كم ده روجلات انابين ده وخدان همان بنجهين ده همو آلية زمان ناسيه ده لروشين هي آلية سياسي جواكي كو أف ملتايا ببار ما جستاتويا كسياسي باندورا كمزن لآليوي زمان جيكت زماني هاتا قد خكرن بالتايبت دي سردما دولتين نتوي كو هاتن شكرن نابينا حرشار دولتين روجلاتا نابينا عرب وفرس وتركان دي أبايا باش ماينا كمزن نسبتي زماني كرديش برجو زماني سردس كتشونا زماني كردا ما تني دفوكي بخشاني نورمال يعني خلق بريبازين قال لك ساده بسيط بهدور دانو سندن ذكرن يعني جبو ملتك كو زماني خو وندا بكي او حمد تشتوي وندا دبن برجو زمان دنا اصلا ملتكي هي ديروكاوي هي لهنجياوي هي قهرمانياوي تني زمان نتني وسيله كيجبو دانو سندنيه وي زمان وكا كواركي حمو تشتن نرخن ويجواكي دهندري وي زمان دوي كواري دي دماكو او كوار بشكي بيغمان او جي ناس ناماوي كسايتياوي تبدا ديتشيج بولو انا امن رجواي كردستان بنغاوا حري بقدروا بقيمه اكو دجنوزيت ديرمه دس بكريه پرورده بالزمان دايكي كو امجاره كدي امكاربن لسروان هيمان خني كبن زمان رسنيا كو دايكي مجمره هشتنو بتايبت هوزانا امكاربن وي زمان خوش خو زمان ما هي يعني نقو ام زمان كي صفري تشيكن ودباوريا مد فرهنگا كردي فرهنگا كجلكي زنگينه دكاري لسر وي زنگينيه فرهنگا خو كارب بيواجوين كو گركي پرورده بزمان دايكي بعاليه زانستي وعاليه سمبوليك ام بدن بيش افدر فتك حريم زنه وجبورو جا ايروجي ادباوريا مد يا حريكو ام بابندي وينابنكو ام وكدس كفتيكو ام زمان رونينغو ورا اعتراف كرين دستور سوريا نود يعني برسكريكا شخوا سوري وك دولة دماهات دامزراندن شخوا حركة زان السوري انا سال 1945 سوريا بو دولتي ليه تاريخ سوري تاريخ ديروكا كفنه وش سببه كو بيمان كو شيبون برشايا كي جي كردستان كتبن اوتوريتا
رژیما کو بناوی دولتا سوری او رژیمن کو دسپیکت چبون هیویا کردا هبون کو کرد محروم نبن جوی رژیم که یان جی دولتا که سوری چبه به کو شریک به دولتی بن چند سال پیشی ده هنکی بهنا دموکراتیه و قبول کردن نتوین ده هبو لید پیواجویا کو او آلین رگز پرست یعنی شوفینیست کتن سر دستهلاتداری حتی پیواجویا سالین 2011 و حتی سالین کو کتنا رژیم بشار مخابن پیاپی پارتی و دستهلاتدارین شوفینیست ایکون قبول ندکرن یعنی نتنه زمانی کردی همو زمانین پیکاتی ده قبول ندکرن با آرمانجا حلاندن و بشافتن جا آسیمیلاسیون کرنا و جواکی جبر کو او دزانی بون گو ملتک گو زمانی وی رونشتی به و زمانی به زمانی پرورده او زمان آسیمیلاسیون نابه جبولو جبو کو ملتکی بشاف بپشفینه یعنی توی آسیمیلاسیون بک بحلینه اینجا قلت زمانی ویخیج بولو حکوماتین کو پیاپی هاتن سر سوری و او چند داوان و هشمندی آوانا یک علال یک زمان یک نتوه حتی روژا ایرو مخابن پرانیا جواکا عرب یل سوری شیره و شفونیزمین و رقص پرسیه و خارنن کو ایروجی او دنگانا هین لدارن زمان کردی قبول ناکن یانجی قبول دکن دی چارچوبه روژا ایرو دی بهوش خور بشتغلن زمانی و سربستی یانجی دو ساعتا دبستانات بدن وانا ابا تیرا ملتکی خودی دیروکک خودی رسانیک ناکه هجای کو بناوا جواکی دیوی پرسین گلکی ورا گفتگو کرن و همبری ایوان هلوستین شوفینیست کرد تم لسر پیابن کدا کو کردا دایو تکوشینا کو کردا دایو شهید کو کردا دانه اف گوریدانا هانی نل گوریوان دو ساعت ایان جی نرینه وانا تنی زمانی کردی وقت زمانی کی آلمانی فرانسی بين أرخاندن أبايا قطنا قبول كرن جايكو أفتكو شينا هاني بردوام بكو حتى أم كاربن هبونا كردا زمان كردي للدستور السوري إنه ده ورارونشتان بشنياري ما كوشخوا أم تبديجي از أم جرينجي و بيوستيا زمان نتنيج بو كردا جمو بو بيكاتيا كو زمان كردي هبونو ناصناما كرداي كو إيرو بسط هزاران شاگرد شبون خندکارین پرورده به زمانی دایکی برینن و همش خو آن و زانینگاه روج آوان زانینگاه روج آوا ناسنامه که کردی نل سر اساسی کوچی بوی عالیه تنی زانستی بدی یانجی علوم و فنون بده بنگاه زانینگاه روج آوا سر ناسنامه کردی چه بول سر وجه کردی چه بوی یا کو یکمین جار دیروکا کرداد کو لسوریا لروجاوای کردستان زانینگاه که وها چه به ناسنامه کردی بانگامه گوش ملت تبیری کو خودی لوی دستکفتی آخدر بکن هم دبستانی خو هم زانینگاه خو کو رونشتی بمینه کو بناسنامه کردی ام بردوام بکن ام قد یعنی عالیه خدمت گزاریه و وقود بيجي قيم مقامك يانجي محافظة كتني أفايات تيرا برسا كردي ودوزا كردي ناكي حري جرينجو أم في برسا زمان بستيبن كو أم زماني خويا إيدي أم قابا باش دنا بيجن أم بر بيج بهرن بلا زانينجا وزماني كردي حتى هر شامو حلباجي ورا خوند داویا ویش خو اون هیویا مزنه کو اوش خو روشن هی سیاسی باندوره که عالی پسیکولوژی لجواکی کریه گره که جواک همه شخو قدرا کردای الگلگ دفری کردا او ایشین مزن چه بونه شخو الباشوری کردستان اجمر بوک ازمونک بده جارا کو ملت کرد پنابر بو ایشیا جیل دیسجی بر خدانا ملت کرد راناوسته ام بهوین کو افدس کفتیه کو انا دس مدنه ام سروان دس کفتیان ام هیم دوزا کردا هم ديمقراطية لسوريا جبو سوريا ك پیشکتی سوريا كديمقراط ام همو آلیان که ام کاربن بدن پیشو بتایبت ام پابدنی زمان خوبن زمان مده ناسنامه ما و کسایت یامه از میاد عبدی ما مستل زانگاه روجاوا بشا وجایا کردی گشتی امزان زمان ما فکی نتوی احر ملتکی ما في مروف هي حركس بزماني خو بآخذ بخوينه جيانا خو بزماني خو بردوام بك ام وك نفشكي ام زماني خو محروم بون دما بري
ام زمانی خو محروم بم پرورده خو زمانی دایکی نخوندیه ام نفشکی کو قد خبو يعني دمامه زمان قد خبو حتى ما في متنبو از وك كسكي از محروم بوم حتى تومار كرنا ناف از بدنافا مجبر دمامه كردي قد خبو نافيم روجين بو نها تومار كرنج بر زماني كردي بو هات قبض في زماني عربي به ميادا تومار كرن ام زماني خو پرورده خو بزماني كردي نستانديه من خونديه ام ناخذينه حتى قد خبل دبستانا ام زماني خو باخر لي بشتي شورش روج افا هات روج هات قارتن لسوري شورش روج افا دبستان هات نفكرن بيمانجه زانينجه هات فكرن بو ما فك يعني مسوقر بو سوريا حمي زاروكي ما چون دبستاني خو بزماني خو اخوين بزماني خو بو زماني پروردي فرمي زماني دايكش خو امزانن زمان ما فكي نتويه ناسنامه مروفه ناسنامه چاند زمان ناسنامه مروفه چانديه كسايتيه وجواكيه يعني هر سي آلياده بزمان نابه دبو خواز ملتكي بكوجت زماني وي قطبك جبرولو ام دبينن ما فكي نتويه ما فكي مروفه قب زماني خو بزماني دايكي بخوينو باخفه ايرو روج بيشتي هوقا صال درباس بون سر زمان وپروردي ايرو روج ده حكومة دمكي هاتيه مدا خواز جيدكن يعني جبر ما فايا ام نابيجن ولا بيشنيار نا ما فكي ماي جو ام زماني خو پرورده وكبري بمينه بزماني دايكه جبر لحمد جيهاني اف ما فكي مروفه جو بزماني دايكي بخوين امجي جيد خوازن جو زماني خو پرورده بردوام ببه دبستان عادت بيمانجه هذا وزاننجه هاجي نه مقوت نه انه بيشنيار ابدا خوازا مش حكومتانه جي حكومه دمكيه قول بري خو بدن كردا لهريمي ما روشن طيبات النوك سوريا ام تخوازن ما في و اي پروردي بزماني خو بستينن زاروكي ما تشيروكي خوب كردي بخوينن هلبستي خوب كردي بهونن رومان بين نيفساندن حميب كردي جبر كردي زماني ما حسكرنا ولات حسكرنا دايكي حسكرنا خزايا مي افتشتكي تايبات ما كرداي ام تخازن ام سروي بمينن و جاردي بردوان ببه زماني كردي وبمينه وهمجي داخوازا ماج وحتى اف ني دستوري ني نيفساندن ادبيجم بمين كيم كانجي ام تخازن زماني ما وقت كيلك زماني عربي بزمانك يفرمي تفاي سوري از بيجم زماني ما زماني كردي هستي مي رامان رواني مي حسكرنا جدله حسكرنا ولات حسكرنا بيجي هانا جو امتي جيان ديكن بتايبت جواكا ما يعني ام تخازن يعني جواكا ما كردي خوش زماني ما خوش يعني حركس زماني البرد لي ويشيرين امجي تخازن وك ملتي فيجي هاني حميد هوا بزماني خو ما في واهي بزماني خو باخذن وبخوينن وهلبستي خو بهونن تشيروكي خو بيجن تخازن جي كرجي وك حمام ملتي دنياي او جي زماني خو بخوينن ناوی من پل ابراهیم حسینم خوندکار بشه وجه کردی سالایی که شخوا زمان کردیش ما فهمم لأنه جبركو هر نتوك بزمان خوا تناسين ایرو روز ما کدامی بسالانه هیا سالم ما بردوام کردیم البر خدایا ایرو روز گرک ما فهمم دستوری ده بدانین ما فهمی کرده بسد سالان اف ايريش سرمهاتيه كرج بو ما في موزمان مال حتى نهاجي ام نجانا تمافي خو ام نجانا حقوق خو دا خو زعما وكا خوندكارن وجاي كردي ام بهيفينا كو ام بيجن ارمانجا خو هدف خو وجاي خو يا كردي جرينجي زمان كردي
شخوا هر نتوق زمان خوتين عسين إيرو روج زمان مجمع جرينجا إيرو روج زمان دايكي بيوستياوي يعني بيوست جمع أم زمان خوي دايكي فير ببن چه زاروگ چه مزن چه خواندکار دوی کو زمان خو به بخوینه دا کو بسر بکویم ل دیرو دوی دمدا گلک شرو پفچون سر زمان ما تکرن اجبر روشا قومته دا ل بس دا خوازامه کو ام بگین ما في خو حقي خو وما في مد دستوري دا بين داني شو دا خوازامه زمان ما كردي زمان ما يدايكي د دستوري دا فرمي ور داين وقت چاوا زمان پک هاتين عرب ما في وان دستوري دا هات يداين ام بهوينا کو زمان ما ي كردي يدايكي جي د ما في دستوري دا بداين بینەری ما ئەم ji دۆسیا xwevegeriyan mijara xwe jî didin berdewam kirin. Nisrîn em ê hinekî behsa xebatên te di alî goberiya çend roja bû. Wisa wekî şahiya îmzekirinê hebû li bîroya ya Şilêr bû. Rastî me ser sosyal medya wê dît. Pir kêfxweş bû. Dema ku rastî min te yek ji wan jinên yê ku xebatê wê yan jî erka wê û keda wê ew kirin di komkirina vê pirtûka hanê de heye. Ti û sê hevalên te bû. Em ê wêjbûna bînerê xwe jî bidin nîşandan bi navê xwe pencereya pêşîn. Ev e çar nivîskar helbestvan çîroknivîs di vê pirtûka hanê de heye. Navê wan ez bibêjim yan tu? Belê. Roja Mihemed yek ji hevalên te û Dilîn Abdurrehman باور دکم نسرین یونس و جوان حسین و هر چاره خبات کریا جبو کو هم به پرتوکاهانه بدن چیکرن بدن نفساندن و بدن چاپ کرن و امضا کرن جمر بحثاوی بک براستی دما کو اف پرتوکات چیکرن از بخود هندری زنگه دبم لی افکارا کی جدا بوجه زنینگه ام بجن دیوان دست بکر دیوانا ویجا بحث کر کو امنها علی جوانا امي پرورده کې چه بکن دا کو او جوان علی ام بجن دقین شانو ما برن علی وجه اف نوجن و کلاسیک و ده هر علی دا علی وجه د تایبت ما برن کیمانی بهتری سه چهار حیوا ملسر خبات کر ما مستین جور بجور هاتن کو دانما او وینه دان وانه دانما پشتی وی مامۆستایان ما گوتن گەرەک هەداوە بهتر بێش خوا بەریاوێژی دەدیت ئەنو هەر یەک ژێژی بەرێ نویساندنی وا هەبوون یعنی ئەف هەر چار هەواڵێم ژی نویساندنی وا بەرێ هەنە لێ ئەم بێژن دوێ کۆم خەباتێتە بهتر مەگەلک هورگولیên بهتر لەسەر هەر دەقەکە ئەم بێژن شانۆ بێ یان جیرد عالیە هەلبەستێ دەبێ دە هەر عالیدا مە بهتر ناسکردن دوێ ئەم بێژن کۆم خەباتێدا مە دەرباز کرد پشتی وی ما کار کر اف پرتوکا ما شخوا پار هاتا چاپ کرن لی امضاکردنای ما سکنی جبر روشا ام بجن یا ولات براستی جبر وی که نه هاتا امضا کرن ده هندر خودشی اف پرتوکا ما چت حوینه دکس حواله من جیروکا دنویسن ام بجن یان جی پخشانه و دکس شی ازو حواله که خو ام هلبستی تیده دنویسن شخوا اف پرتوک جی ام بجن گاوا کمینه کو از بخوا مدست و پرتوکه کریه جوه پرتوکه گاوا میا دست بکیا از باور دکم حوالی می دیجی مینا منن کو اف گاوا کما ام پرتوکه چکن شخو پرتوکا مجی هف بشا اجبر ام بجن دوی کم خباده دا ام هم مبهور کار دکر اجبر وی که ما اف پرتوک چکر ول مش پرتوخانه اشلر هاتا امضا کرن نها استخوازن تایبت وی پرسم هەواڵێن te hersî hevalê ku navê wan di pêşiya vê pirtûkahan hatiye nivîsandin hûn ji destpêkê bi hev re bûn we yanî mesela yanî jiyankirinekî hevaltî hebû yan ev pirtûk we ew hevaltî nav we ava kir براستی پرتوکی ام لهب جواندن هەواڵەکە مژێ بخۆل حەسەکیە لێ هەواڵام یا زانینگە هەبوو ناسبوونا مژێرە دەیالی زانگێ دەبوو لێ هەواڵم یەدی براستی هندرێ قامشلۆدە دوێ کۆم خەباتێدا ئەم لە هەف جواندن خۆیسی خۆشە گۆ پرتوکێک tiştekî diwarê nivîsandin û helbestvaniyê de ji te hevalan çê bike sê hevalên yê ku ji te fêm dikin eynî xebatê te dikin
براستی گلکی خوشه گو هوالن مهوره بن مینا مهوبن ام بیجن او فکر و رامان وک مهوبن یعنی ام بیجن او کاری کم بهفره بکن لیوگر ما جفره هبو یعنی هوالا کم تشتک دنویسان دوتا من قالوا كلمة تبخوني وي تشاوبي يعني جي مثلا مدن ويسان مجير دوت كاتشاوي يعني جي مجمع مستخورة ريد كرن ما تقول كام مثلا ام اف كذا مثلا مكري تشاوي براستي قلكي خوشك او هفالي مهم مهوربن وقاف بقاف مهو بهفر درباس بكي بله نها من دنافا بل من ري دو هفالنتا بزمان كردي نفساندنا تجي يا سيمين لي يا تشارمين بزمان عربي نفسانديا او شبكاتين عربي ان كرده بعربي نفسانديا انه كرده بعربي نفسانديا اجبر او براستي هم ثمانية خو هنا كيجما ماسترا ودرتونا زانينجها يا عربية اجبر وياك بهترجي بزمان عربي تنفيسيني ليه حتى وي استيجي قلكي دخواست كوفيري كردي ببي ام بيجي كرديا رسن اجبر وياك او نویساندنا مجی هرتمی یعنی دویکم خبات دجی ما آلی کاریا هفت کرد جبر آلی فیربونه و دخواست وی کردیا خویا رسن فير ببي بله جبركم هنا بحث زماني كردي دكن وهم نرينكو هوالي مجمر دابون اما دكرنجي درباري بازدي غولاني ديا دوكي نيفسكاركي جونكي جوان تجبونا فيرو جاهاني جبونا زماني كردي وتايبتكو تبخوجي هالوستي تهنكو حتى نيفساندنيتا بزماني كردي بن مهرة تدالي خباتن يه زماني كردي هبا شخو براستي روجا كو ام جهاني دا أستاكو من هاتي دنا خونو خيال بوجمرة براستيجي يعني قالك أستنجي دا آلية كردي دا أنجم بيجن زماني كردي دا هاتن كرن وعم بيجن حتى فيكي ليكيجي هيجي أو نقبول كرن كوجبو زماني كردي جبر وياك قالك أم يعني أم أز يمدس بكردي كر خونك جي خونين بو كوبيك هات براستي دا آلية أم بيجن كو مدس بيكر یک جد آلیش خوان بیشن و هلبست یعنی جد درچونا من جزانین گه و خواندنا من جرا هبونا کردی جبوما ناسنامه ما راستی یعنی هبونا ویش بوما او ام بیشن گیانه که جبوما کو روز بروز بهتر ام بیشن دا آفری و خوش بو پازدای گلانی جی تدیم گو روز زمان کردیا الحمو کسان پیروز به روجا زمانه کردی روجا که پر گران بها لبردلی ما و از باورم لبردلی هر کسی کیا کرد بتایبت جبر ویا که زمانه کردی هر تشتش بوما جبر زمانه ما دایکی ام بیشن زمانه دایکی گرک از باور دکم یعنی جیان امروف گرک جد دسپیکی حتی نی داوی عمر گرک به زمانه دایکی با اخوا وخواتي دا بيجي بخي لما بحث زماني كردي كرو تقول زماني دايكية دمالي دا آلي بارسنا زماني كردي دا وتايبت مثلا خلكي مليت شلاغا وجي ويدا بر زمان حسدكن وهم جي تيجهوا نوك يه باجاري ديتر يعني مثلا تبين مهو إما منابد مهو من مروف يعني ما تجاهي وجه غريب تين بشكل نقول يوا بلكي وجهي ما غريب دبينا وأم يوا غريب دبينا اللي ده أنجام ده دولة من دبونا زمان كردي نشان ده جلو رأس خوازم هنا كدنافا مالي ده جوانا أصبك مثلا أو زمان كردي زمان كي تشقي سيشير ند مالي ده هون بهفرة دو دستينن دايكا تشقي سبخوا هالوستي وهبوكو وبدأ فكرنه پرورده کردن د آلی زمانه کردی دا براستی خود مال دا یعنی گوام به ام بیشن گوام به دسته خوشی بشتغل میشه فهم کن جبر د آلی کردی دا ام بیشن راستی گل کی دمال دا دانوستاندش خود به کردی تدید او ام بیشن فیر کرن خود آلی زانینه دا گل کی ام بیشن دوره دایی که هیا دورة باف هيا لو ما يعني دايك از بخو بيجم دايك عمن اشتغالي ام بيجن واي بري قل كي جمرة ام بيجن وقت كيكنوك دهات قوتن راستي
جبر ويا كيجي أمشي لسروي أم بيجي أم فير بونا أم هاد أم زاني جبر ويا كزماني كردي دمال باطي دا قلت جدا بێگومان نوك أم بيجن يج دربيا نوك هر أم بيجن دركه دا زماني جدا اللي هر أو زماني كردي زماني دايكه بێگومان دەگوت تەزارۆکاتیە خوا یانجی ساڵی خۆی دەستپێکی خوێندنە دەبستانی دە بە زمانی عەرەبی کرد زەحمەت بوو نەزەحمەت بوو بخودي زحمت بو راستي شخوا از باورم بلكي از قلكي نقهاب ميدا اللي نفشي ما يبري ما از بخوج هناكي قهاب ميدا او الترسا ما كردي هبو شخوا انه والله بكردي بيشتغلن او كرديا ولو نبو ليه هدي از درباس بو يعني قلكي زحمتي هبون براستي جبر او ام بيجن او سرناب ام بيجن جاليه عربي دا او هرقليه كور ياما نبو بمره و بروواجي ويجي براستي جي دسبيكا كردي جي بمقالكي زحمت بو جبر ما عربي خوان اللي ام بيجن باشي بو كردي هنو بزحمتي بمره درباس بو يعني ام بيجن سر ديروكا كردي سر كسايتين ام بيجن ديروكي سر ام بيجن د استن ويجافانا دا هلبستوانا دا قلكي زحمت بولي هنو سهل بو هنو هاتب مشانده بله اما بچن دوسیا خو تماشا بکن و بجاره خو بدیم بردوام کرن بینری ماش خو دوسیا ما چیروکن زاروک آمده کا عمل ویجی تماشا بکن روش باش دم باش تماشوانی خوشویست هیجا و دلال جارك دن بهفره امی دمی پارو بکن جبو جروکا کنه و پنده کنه جی سرپیهاتیین گلی مبه جی او گلی جیهانی جروکا ما ایرو چیه ایرو دو بیجن هن آوا دکن و هن جی خرا دکن چاو اولو امی ویا بین زمان و چاو شروفه ببه دریا و بیجن سرپیهاتیه که و جروکه که دبیجن جارکی پادشاه کی بان هندسیار کی پر خورد کرد مهندس گو از دویم تیوی باجاری راکه و یکی جی دیولاوی و جی نووه جی دو ساوی تا بکه شهرستانک نو بله ای مهندس گو خمناکه لهف هاتن هل کفتک دانین دمک جیر دانین گو ددس بیبک ايه هندسيار دبيجي صد مروف دصد مروف كاركر خباتكار آنينه او باجاري هان جي بنيد هلانين راهشتيني ودو ساوي باقش كرن دما گو خست دس بي بكي بآوانيه بكي چو بهجمار وان هندكي دآنين جوتكا خباتكار زحمتكيش هندسيار كسي گو بكيري كارتين بي او باجاري هان جنفرة آواكر و بياند آستك پر خوشك و پر دلال پادشاه بانه كري گو ساعتا تخوش مالا تآوا تكاري خو گلكي جيب جي آنين لي بلي چما تأوقا مروف اوقا كاركر و خباتكار آنين تبي خرا كر تچما بوان آوانه كر تچماش ديولاوان هنكي دن آنين از بفهم بكم گو پاشای من گو باور بک کسی خرا کرنی هنه و کسی آوا کرنی هنه او مروفه و او کسی گو خرا دکن تجاری نکارن آوا بکن و کسی گو آواجی دکن نکارن دست خرابونه بکن تا جارک دن ام هفدو ببینن هم ببینن خیر خوشه ده بخاطره و بینری مش خوا مش دوسیا خواهگریان ام جارا خوا لدن بردوام کرن نسرین نها ام بچکی درباسی خبات انتي هلبستي ببن وبيتر تبكوراهي وبهرقلي بحصا هلبستين خو بكا هجر هجمار با ريبازي نفساندنا هلبستي تبا
وەکی دەستپێک ژمار و ڕێبازی وێ ئەڤینی بوون خەمگینی بوون هەلبەستێن نەتەوی بوون تەبێتر شە حەز دگر براستیش خوا ev pirtûk gava me ye kema ku pirtûkeke nav vê mitê de ku hate çapkirin destpêka min jê re bû ji ber ez bi kê bandor bûm rastî em bêjin bi va helbestvanên xwe em bêjin nivîskarê xwe em bêjin Ehmedê Xanê Feqiyê Teyran rastî gelkî bandora min ji va re bû ji ber heta ez zangehê jî derçûm min helbestên wan dixwendin bi rastî ji ber wê yekê jî bandora min gelkî ji ber va her du kesa bû hate nivîsandina min ji ware bû pirtûka min behtirî xwe helbestê min bi rastî cuda ne yanî em bêjin xemgînî hene evînî tê re derbas dibin nûjên hene aliyê klasîk rastî hîn min nenivîsandine di aliyê klasîk wa de hîn min nenivîsand lê aliyê em bêjin xemgînî em bêjin di aliyê hezkirina welat de hene ev helbestê min yên ku halê hazir min nivîsandine ji xwe pirtûka min jî yeke din di rê de heye lê ew heta kar ser werê kirin werê amadekirin wê ew jî werê belav kirin بله از نهار هەلبەستێ te dinarim xweşin ne pir dirêjin kurtin jî naverokê wan ji wek danî ser ziman yanî cuda ne belê te tu carî helbest hîn te negotiye na ji ber gava me ye keve ji ber wê min negotiye ji xwe me ji Nisrîn re got me got riya bernameyê te çend helbesta ji me re bêje hem dengê te jî xweş e lê hîna cara yekemîn e naxwaze di cara xwe yekemîn de şaş bibe dixwaze wisa bi hazirî bibêje lê ez wisa xwendin em yekê ji bînerê xwe re bêjin min ev hilbijart kinne jî ji bo ez jî gelkî tê şaş nebim êşa vê êvarê cuda ye bi vî serenavê han te ev helbest nivîsandiye dibêje êşa vê êvarê cuda ye can jî êşa dinalî rondik mîna baranê dibarî gotin neman di dev de ramanan aqil westand her tişt tevlî hev dibû lê ji xwe re hizirî û ket taya şeva bê got gelo şeva bê wê bi çi êş û awayî be ev te kengî mesela ji bo çi nivîsandiye nizan texmînek me heye ji bo tiştekî ama ez te godarî bikim bi rastî ev nivîsandina min ji xwe bandora welat gelkî me heye em bi taybet em bêjin ciwan jî gelkî bandon ez bi xwe gelkî li min dike ji ber wê yekê ev jî şevek ji wa şevê me zehmet bû yê ku welat di wê zehmetî de derbas bû min nivîsan belê min texmîn kir wisa ji ber ku rast yanî mirov tiştekî jiyan dike mirov ji xwe dipirse dibêje gelo sibe şeva bê wê çi bibe wê tiştekî xemgîn be an tiştekî kêfxweş be û mixabin divan çend mehên borî de her kes di nava wê heyecana hanê de jiyan kir û her kes êdî nema dizanî bû gelo vê şeva han ez ê bi rengekî xemgîn xewê bikim yan jî kêfxweş xewê bikim mixabin me ev jiyan kiriye wekî hejmara helbestan te ji mir got ji ber ku min dixwendin hejmara helbestê te teqrîbiyen yanî yek ku heger te nivîsandin ez bawerim divir de yazde ne belê lê ke pirtûk ya miya dirê de pêncî şêst tiştekî wilo halê hazir lê hîn ser kar tê kirin rastî yanî demeka baş jê divê heta ku werê belavkirin yan jî amade kirin belê Nisrîn mesela ez wê jî pirsim xweş û balkêş e dema ku mirov jinekî bi temenê te bibîne ku di derbasî warên yê ku jiyan me derbasî kiriye yê yan jî wekî ku dibêje ew herikîna sosyal medya ew herikîna mijarên pir sivik pêre neçûye li dijberî wê tu wekî jinekî bêtirî xwe tu bi barê civaka xwe rabûye rexmî temenê te yî ku hîna biçûk e yanî ev yeka hanê mesela tu wekî jinekî te çi erkir ser milê xwe dît dema ku tu dibîne civaka te di nava êşê derbas dibe cîranê te xew nake ji ber ku mesela belkî kurekî wî şehîd be keçekî wî êsîr ve û her wekî din bi rastî ji xwe ez
دبالا مده هرتمی او گوتن سری مده دمینه پای جکی پینوسته اجبر ویه که او نویساندنا من ده آلیه باندوره ده براستی ده آلیه مالباته ده جی گلک باندور هیا اجبر ویه که آلیه نویساندنا من جبر ام بیجن روشا کوم تیره درباست بین روژا کوم تیره درباست بین نویساندنا من جبر ویه او در دور گل کیوی از باندور بید بم از نزانم مجبر وقتی او هستن کو نازک دلتنا جبر وی که گل کی از باندور بم جدر دوره بله از وی پرسنج برگو تبحثا پشگیریه کر دنوا مالباتا تدا یعنی کسکی کو وصا پر پشگیری دا کو تدوی خباتی هان بردوان بکه یان جی هگر هبه جی خوش کبرایتا جدایی کبابیتا زاروکین آب و خالتا یکو او جی بخواه جهل بستفانی یان جی نویسکاری چیروک نویسان حزدکه هیا اره براستی مالبات یک جی پشتگیریه و کم بیشن کچ عام او جی هنه او جی لسر ویرینه براستی در دور شوا ام بیشن دمن ام بیشن دبستانه حتی زانگی راستی باندورا حوالا جی گلکی دزانگی دا ام بیشن گلکی مثلا حواله من بمرت خوندن بمرة عالی کاربون اسوارا عالی کاربون خوندنا پرتوکا براستی گلکی بمن هیلشت کوم از عالی نویسه ده بهتر گش ببم عالی مالباته و ام بیشن او در دورا جواک ام بیشن بالتواهی يعني مالبات ام بیشن دیو باف گلکی عالی پشتگیریه واگردن از بخواه ویجاری من نویساند من برم مالی از لو بکیف در باسی مال بوم میگویا بو مزه کچاتا بو هلوستوان اجبر گلکی کیفایی هات گو کورا ام بخوین که چاوا نویساندیت چاوا حوالی تکینه او دانستاندن بهتر دیره کو هیزه کمیا بهتر چیه به براستی جویا لیگا بله ده زحمتی کشاندن زحمتی بله لی او نه او زحمتی براستی بجم گلکی جبر چما هلبست دعالی هستان داشت خواهم گو دست بید که دعالی گلک چتین جدا زحمتی او بوش عالی جواکی براستی جبر هم کچ و بطایبت کچا کرد گلکی او در دور باندور المدکر گوتنک سری مدد ما چند روزان مدگو گلو چما حالو گوتیا گلو چما کچا کرد امبیشن يعني تشج مكيمة مثلا يعني حتى از قهامة في آستي مثلا ليه أو هيز جهشت منكو از ما قلت جي أموي سينوري درباس بكن ليه جانا جيجي أو كسيجو أو اشتغاليش مهر قلتنا دبي أتيد بيجي أعويا وفا مثلا تجهشتي في آستي إجبرويه كي جرك أو سينوري جواكي وام هو درباس بكي براستي دا آلية باشيدم هو سينوري درباس بكي داكم هو بكيجي أو هيفي وأرمان جنمهم بله کام بچه دوسیا خود تماشا بکن و بگیرن بینری ماش خود دوسیا ما یا گوتنی پیشیا جامده ام لی تماشا بکن و بچه خوی هری داوی به هالبستوان خواه نسرین دو بدگر گوتنین پیشیان د دوسیا خود مد گوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده کریه گوتنا خوش بوهارا دلانه مبست آوه گوتنی جی اوه مروف بپیوین بواته بزمان خوش و شیرین دکاره روی مروف گش بکه و لسر دلیوی گلین بوهاری بپشکوینه بوان گوتنان مروف دکاری دل خوشی و هیویه بده مروفه کی وکه گرزکه گل دیاری وی دکه پیوال رو گنه افو ده درباره وی بویجه ده دو گوهرتنین وی هنه هن کس ده بیجن رو برو گنه افو و هنک جی ده بیجن گوتنان لرو گنه افو اف بویج ده بیجه کسی گل رو امرو با آخوه نه کسی کی خرابه
گناهی وی عفویه. بینەری مەش خۆ مژدۆسی خۆڤەگەریان مژارە خۆ دەبەشی خۆی هەری داویدا بە میوانە خوارە دەدن بەردەوامکردن نسرین ئەمدوی بەشی هانێدا هەنێکی بەحسا پشتگیریە ji saziyên girêdayî xebatên helbestvaniyê ji rewşenbîran ji kesayetan jî heger ku em bibêjin yê ku bi temenê xwe mezin û xebatê helbestvaniyê kirine û nivîskarî û her wekî dîtir te tu piştgirî ji kesekê dîtiye براستیش خو مگو اف پرتوکاما اف کوم خبات جو علی دیوانا ویژه و هات کرن به تایبت دم مامسته ام بیشین براستی مشخر کرنه پیشن کداوا گل کی بمره هيا او جي ناريمان عبدكيا و مامسته بوطان هوشيا اف هر دو مامسته کداوا گل کی بمره هيا د علی هم پرتوکه ده و د علی پشتگیری دراستی د علی هلبسته ده بمره يعني جيرو کاده سازیندن از درباسی وی بوم براستی او کم خباتا من یاد دست پیکی بو که از درباس بوم او بوم لی پشتگیری هم بیشن در دوری وک مگوچی مالبات هوال در دورا مالبات مثلا بیشن او بون پشتگیری آواج مره بله و تدنبا نرخاندنی خوا دا گوت دو هلبستوان بيتري خوا وسا باندور لتكرن اما هالبستي تدا وسط الجوري قافيه كي رسن نتشويه يعني نحمو هافوكن هالبستا تيان بالتيبك بداويد بيان جيب الريبازه كي بداويد با تتخوازه قالوا ريبازي هالبستفانه كي شخور هالبجيره ريبازه كي طيبت بتهبه براستيش خو مدس مجوز جي هالبست من نوجنن تدي او جوري قافيات توا إنه من إنه از بلكي هالبست مرولو تشي ببن لانه از بيجم والله هالبست خو حموزه بقافيات دين مولو نلقوري هالبستوانه كي تاني جاز بيجم از بقرم لي باندورا من دسبيك دجي جبر بهترجي هالبستي وان دالي زانجي هوا دجي خوندنا مجواره بهتر او بون براستي تجبو بيشاروجا خود شت فكرة جبلي برتوكا كونها تو أمادة دكا قالوا تبيت فكرة كو تشتكي ديتر جدر في هالبستي درباسينا وجيانا خابكا براستي از جغينا هالبستي وا موزيك د آلي ده لينا موزيك ام بيجن آلي دنق لي ام بيجن آلات آمور شو آمور؟ طنبور تخفير كريه يعني إنها از نها نوكا از بيجم ازي دست بكم وين زحمة به براستي زحمتها وزود يجي مقول تيزي دست بكم أري اللي درفت شي نابي براستي وبراستي استخوازم خد آلي هالبستي ده بهتر دالي هالبستي ده أذكر بم جبر آلي هالبستي تشقاسي تبخويني بطيبت خوندم بقشتي ولو يعني تشقاسي بخويني تشقاسي أوا هر كورة ومينا بيريم جبر ويك استخوازم دالي هالبستي وادا خو قلكي بيش بخم بله تجاري وسط تشتك دكذا مجيتا جو مثلا تبيش روجا خوات جهكي پر سركفتي دادبينا ودريا ويجيه سركفتي جبركو مثلا نهات جوان جنن كو حوجدار راستيكو هركس بشجريه بدت نتنه بشجريه وكي قود بيجمع معنوي ده آلي بسيكولوجي ده حتى نهجر مادي به حتى نهجر پروردين يجري داي هالبستي وربازي نويستان دنا هالبستي وهر وكي ديتر تتفكر كوروجا كجروجات كج جهه كده وصا آستا بوج آستي سركفتي كوت جوان جنن يكو وكي ما مستناريمان تاني سر زمان وما مستبوطان اسلاوي خبي جوان جوار تشينن جوان كسي جو في انرجيا هاني في طاقتها هاني رادكه جگر خود ده بان نفشين ديتر انها في تشتهان دبالة تدهيه كوت بدا زاروكان يعني براستي لجمن نعادية براستي عليه هزي وادا قلت يز وقلتي بجن درباستكم تعالي رو پیشروجی وادا
از دخوازم لی ام بیجن حال حاضر لوادرا یعنی آلی دیوانا ویجه ام بیجن هررکی او هنه کم خبات لدار بخن شا ام بیجن او تشتی کو گریدای ام بیجن او امسیات الشعريه دبیجنه ده شبهر كده و بهتر داخل جبر بتايبت جوان يعني از باورتكم دفي روشا ميان هذا جلك تخوازن لي او ام بيجن دردورا خودك سينا بين داكو في بگهنه في آسته اف تشتي حالو كورنا چكرن گل کی باشا و ام دگرن گو ام درباسي واتش تاببن هم ام خو پیش بخن هم جي براسيم دردورا خو فير بك يعني انها كسك مثلا برسكيج مبكي ورگر بتايبت د كردي عربي ده مجمر قلكي براسي جهه سر بلنديه كو ولا اس كرد مثلا عربي ورگرينم كردي بتايبت عليها البست ده از بيجن جبر ويك كو اف تشته ام بيجن شف بهركن هالبستي ورنا الدار خصن ويجبو ما قلكي باش ببراستي بله جبركو امبر بدايه كرنا برنامج خودتشن داويه ده اخافتنات بانگوازیات تشتکی بخوازه بیشه کرم بکن جی سپاسیه که کتی رو بشینه براسیش خم سپاسیا ودکن نسروی درفته بانگا ما او براسیش بو همو جوانان جوان چکچ به چو خورد به و بتایبت کچا کرد ام بیجن دچ به گرک او آستانگی وی درباس بکه جبر جیان د دومه بچ آوای به د دومه اجبر ويكيد ازبان دكم كو او جوان او كجا كرد دچ عالي دبي گرك نمينه سكني او آستانگين پیشاوي كو آستانگيا درباس بكي بچ شوازي بي گرك درباس بكي وبكهجي وا ارمانجن كو ددلي ويدا بكي وا هيبيا بله ازش گلک سپاسیاته بکم کوتی رو بیموانا ما بگمان هرو هر سرکف نیج بوده خوازم به ویما کو نپرتوک کو نددو بده پرتوک و دیوانان ی تایبت بتهبن و دوباره گلک سپاس کم بینری ما سپاسیاوت کن کو بخوجی حتی وکیلی المتا ما شکریه پرکه خوش من راستی کو ایرو میوانا ما نسرین یونس هلبستوان تشتین پر خوش و دولمند سرجیان خو سرجواک روجوای کردستان جیجمر دا نرخاندن و دا گفتگو کرن ام برنامه خو بگمان به دوسیا خوی چاند بداوید کن جبود بیجن هون هر شاد بید كبرى
زمانه